Namta kan dia lawan dia short taxi free tu. Ngam sekolah ngai dia dua sebatang dan mentah silver beli betul ngalaman ni obam ai gum ni. Tuntip. Oleh raja tu mau nawar pan ai gum tu oleh raja. Chalo, chalo. Dia mentas ni ngan lek ke video ka ba compare ngan sei ngan ke silver beli betul jong abat ngan lek haman la restoran apa Shillong bat ngan buk ke jingkli. Hatu ba kan ni ke silver beli betul jong kala ne men obam free. Hatu ki try kin ai permission nam ta ka bam lani ngala ban sha reject. If you still do not leave, I will have to call the security. Do not force me to call the security. Okay. Le rant mo. Msar le ong hana em hana. Te perlu kani ka restoran ka bringkong ba hot mentang ada po mau lai stand bus. Ngawan hapo Marphi kitchen ka po mau lai stand bus. Te kani ka first restaurant jonga ban lai pan bam free. Hatu pila ready ne ban lai pan ngapo Marphi kitchen. Te ale ini pe hatu ki ai ne em dos. First time nam ta jong fisia te chalo. Hey guys, mentangin apa po Marphi kitchen. Bila ni kena menu teng ini order bam mentangin saya plate dan bam ayu ngale raja dos men bam ai kum ni. Hang ni ngalaban ibun dan kibun maki bam pizza ice cream mentangin order no ka bam dengan say no kena weapon jonga silver plate button te try idan hani jani chalo. Ba. Bilang pun kam ne. Ong kum ni ngandang sna ka YouTube video hapo YouTube. Jadi kau challenge long name ngan pan free food if you ngan sapin promote di dukan songpi. Ikut tariqa भीख मांगने का Kan long. Long kan ni sebab play button joa. Te ngapan ba mi man la kita strong yang Shillong long. Iga ba best restaurant tu ba. Pizza, burger, ice cream roll, Pe guys ni ice cream te uni ice cream tu ba ni. Mosambi ice cream. Mosambi ice cream. Okay, kamu pilih song lah dah fi I bang free. Every day nam sila promote de. Thank you ba. Bila ni baru iba bah sin one yang okay ni lay promote di dukan pin yo ice cream cameraman kam sejan de film event tahu ni udah fresh fruit ice cream de chalo oh my god opposite mentah view ice cream am sengogum ba view jing pengen kani ka pohor pag ni obam no ya kani ka singi kala up man ni obam free food wantang ni obam jadus cheers nam patai su dos kat no jing bang de de bang bayo bam bang si ro arsap ken bay ngam lam pentian ni fi online awai pe burger la su he tmo pe ka size oh wah ni tak ada bang ah kira ni apa begini kita pelan cheese ki salad bro sem sauce fruit kan no bang ai bo sauce li tama ada iskapor man di sakini ki mojito dan blueberry bau ni lime fresh very fresh bang ha ni blueberry mojito Lagay kanang basyo nga kaday lo ngiem man bam bar ngi bam banem ngam sekolah ngai der dua sebatang naman ta silver beli betul ngalaman ni obam ai gum ni aru mentar ngam sekolah ngai ta bang ayo obam ai piru pila mon apa Marphi kitchen ngai kuplishi bu ne baka Marphi kitchen ka first restaurant ba ka dan bentah kan ka video piru pila mon support ka Marphi kitchen pila mon hang ni bo mau live stand bus kidan ki bam ki home delivery ice cream kidan pizza ru dan Tengin na pait biang next restaurant kalong ng balong kanya ni say kundo pa berpi hakaway pa ka restaurant te guys ka restaurant ko ba ka kerteng da spice sensation kani ka na po barik balik ka sawa ko ni naman kada ha lor lay mala mentangan ra kani ka silver play button nganong ay ba may along ni am la suli abay tang namta fisia guys nga tharai ka sim chong mentang ngam tipra balik ko nga tharai ka jong bay am da nga so kande ka sim guys tama namta fisia ngale kani ki baro kado subscribe no menta la fidang tumay mo chalo Hello, sir. Yes. I'm doing like a kind of a challenge video on YouTube. I'm free food Mangrai restaurant को like for promotion, exchange for promotion. क्या type promotion समझा नहीं मतलब कैसा promotion? Like I'm asking free food to restaurant like can I get free food like something like that.
फ्री फूड बोल रहा है मतलब आप हम पूछ रहे हैं प्रमोशन क्या, तो आप प्रमोशन नहीं बता रहे, खाली फ्री फूड बता रहे हैं. Explain, no, little bit. Tell my audience to come in your restaurant. How big is your audience? I don't understand what kind of an audience you're talking about. I'm so sorry, I don't know your name also. A lot of people come to us, 5-6 people every day asking for free food. I generally don't like this idea of promoting in return of, free food. You like only free food like I will. I have already mentioned, please don't, I'm working here, please don't disturb me. See, my customers are waiting for the order, I'm not being able to punch their order. If you still do not leave, I will have to call the security. Okay, No, okay, if- okay then. Do not force me to call the security. Okay, Do sir. not come to me. Okay, sir. Okay, thank you. I appreciate. Leran mo. Besar le ang hana em hana. Ay tu pelibatan ni mo me. Ngatray ngan room me hapo ngadong pelibatan. Chal mentalit no panino na kanya chal. Sir, are you busy? Come again. I just told you I'm busy, I'm working on my customers. I was talking about this silver play button like I have 1 lakh subscribers on YouTube, so I will promote your shop on YouTube. Are you on Tesiamli the YouTuber? Yes, sir. How many subscribers you said? Oh, 1 lakh subscribers. 1 lakh subscribers. So you should have brought this along, man. Why didn't you carry this along? All this while we've been talking, you should have carried I this. I was trying to say that, but you was calling security. That's why. I'm so sorry, my friend. Okay, I'm so sorry. Thank you. So Come again, please. What did you want? I want like a free food, like in exchange. हम exchange में आपका restaurant promote करेगा. Okay. So it is good. So what are you expecting from us? I'm expecting like not many food, just egg do. So sorry about denying that earlier, but you should have shown me this earlier. I didn't recognize you. I'm so sorry. I have heard about spicy session so a lot, so that's why I want to have like southern food here. So glad that you know my restaurant already. And please, you're welcome. Where would you like to see? I will sit there outside. Okay. Sure. So okay, so We'll ask the staff to take your orders and serve you. Okay. okay, so thank you. Thank you so much. Manta amne kam shupan kuslay. Uni ubhay layo kabab. Okay, thank you. One leg kai. Kabab apat order po menu tamba isa ilapha da ka South Indian. Na try kani ka dish kababang du tam po restaurant try. Taling ina mat no mo. Stang nai. Hi guys. sir. I'm so sorry about my behavior outside. No problem, sir. No I'm problem. very, very sorry about my behavior. I should have known you earlier, and No, I should no, have sir. spoken to you privately. But I hope you enjoy the food. By the way, do you mind if I join you here? Yes, you can sit here. So I'm little bit nervous about you came Nervous here about what? because the owner of the restaurant is coming No, I to. wanted to make up for my behavior outside. I just wanted to make sure that your experience is good here. I feel little bit shy because the owner is coming to sit with me. No, that's okay. Now we'll be friends. Now we'll be very good friends. After this day, we're going to be good friends. Yeah. By the way, you said you're Ante Simle, no? Yes. Are you Khasi? Yes, I'm Khasi. Simle, no? Simle. Nga ro nang kren Khasi de. Lawa. Kren Khasi. Pinakre Khasi. Tengah don behem ni Shillong la khasa ni Shillong dengan hap benang keng mo. Te wale ka. Te pi katang kom no sir. Akash Kariwal. Akash Kariwal. Te OP ba Akash Kariwal pe ningkong mane imi chu ega te. Taba mili taba pe kabam be ai ba bas ba. Ngan krem da Khasi ba pilong ne. Kalong be. Tengok meno pestang kene ka spice sensation. Jandep she's name ye try. System. Banai August last year. Okay. Damal stang. Te hang ni nga ipe ki bam ki south food ki idli ni ki dosa hang ni ngam te. Ini kita ka sambal bara, ini kita onion tomato uttapam, tu cheese masala dosa, ini Chinese. Fusion thing ka Chinese but South Indian. Chinese idli. Tim so mga sole ran te mga wan pan bam gum to. Em le lei re. Dijule free promotion de jang atam le lei. Te perlok da piwan apo barik am hang ni jan civil gadon. Sawan man hang ni ka spice sensation gadon holo like mala. Pimnong kamera ban ya ma kordon da pa ka left. Thank you so much for speaking to your audience, and thank you so much for promoting our restaurant once again. Te menta ken kadai ka por mangin mat na marngila supun nya bai. Iba akasu in mat lang you will taste. I will Yes, definitely, if you don't mind, of course. Yes. भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई Okay, then you take. Cheers. Cheers, Ante. Cheers to our friendship. Wala kai dus. Katang you ne? Sambar vada. Sambar wada. Sambar vada, yeah, that's what we call sambar. This is vada. Ang una ulong ko mo ngam nang patay na mga nang try first time. Te This is made of rice. Rijag ni. nakaja set da basta nakaja. Ka bam ka bang si sam dit mga syu ang bayo bam bang syu yero arsap ken.
But your food is really good. Thank you so much, my friend. Nga try first time jing makan yo mat uni dosa pe kat ne jing he. Ke uni bani kedur ngaru. Te ngala ne men bam pelut ngam tip. Namla te to ngan sabam sa cameraman ru nomor cameraman never dies. Would like to take notes while I Sim uni dan u pan hapo hilaban dip ber sabji lani uni u chutney dengan dip chutney mo. So okay. Pi official try pirang bam jam mentah pi pengen video te to. Am penjau duk refi, ma firu cheers, ngaru cheers. Kadang buffering hapo kri kada katis ni kawan. Ngan batai hak mo naman yo fi ang bangan batai thok badan Yes, utrai. yes, please give us your honest review. Yo ang fi ang badan utrai hajan yo sa kick ni kumno. Honest feedback, ma. Okay. So let's This is go. how we can improvise, you know. This is how we can improve our quality also. Okay. Gini bam no. Please do. Oh my god. Oh, dalam mix kum tu ni em. Kalawan susu katis. Pi si bam kum ni makasih sini ya. Dia makasihnya tangba shoe teng keng mo. Kati hi tang patut restoran lajak kum bam ni bhai ni makasih bam si yang bang tangan sama bam makasih. ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ Please do. I just hope to see you every day now from today onwards. Ka bam lu sang malalat tamo. Nah sudah kak. Kameraman, datang. Tiap ay kameraman ru. Ya pi mo super khat bai bang am ay kameraman ngap pentian ni pi. Awal. Bai ka bang ni pe song ni. Ya ngaklet. Katang iu ngaklet tama ni pasang dah. Nongkom dah. Ikuan ni bawa tin bam season bam ni borok ni tak cisteng ni. Bam season bam. Tamo kameraman lang bam season bam selalu. Okay. Ni aku tap season tap dah. Sagut rendang temo. मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था Malay kom tap bun asat usap. First time hajing em ngale kom kini ke video perlok ban pan bam ai. Ngan lekis no e katu ka servo beli beton sibit janmit coban cia. No sambar. Uswa sendian. Pecho nongom pizza. Let's have a bite. Temo. Ini terang aklet la terang ban klet dia ka samla le mamunia. Subang le. Subang temo. Wah. Cuma dia perlu ngelada bang berhoi kabam kabang bah bar utrai ru babah ka plan kala successful namar kani dekat second restaurant ngadang mut bakinong no ta bakilong yes sampai kai second next restaurant kalong neng balong kani dah calo next restaurant jong akadi ka Swaad Dhaba gabadan hapo dem siniang ur kalia hang ni pun haga noisy nama balai sa right wines to sa left wines to kani ka Swaad Dhaba kada hapo pedeng te hoi hang ni ngiwan banio wantang yo bang ja free food telling ile sepo ngiyo ne am kabam ka free. Judul sementara ada po Swaad Dhaba ngam tip re unong hooi ne em ne tawa ngasi request tang bon ong hooi namar ba ka de ka sining kong chunga pangawan sini bar utrai ru mi thu re ga la daun ai bam e nga ngaspen promote ini kedukan junguk free ba ka babun jat bun rukom bang ne tawa kan pan me ke ka babang ba ngate dos favorite chicken lollipop the philosophy तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं excuse me didi mera naam Ontai Simle hai I'm a YouTuber in Meghalaya. So this is my silver play button. हम एक वीडियो चैलेंज वीडियो बना रहे हैं लाइक हम अपना सिल्वर प्ले बटन लेके जा रहे हैं फ्री फूड मांगने के लिए लाइक रेस्टोरेंट में एक्सचेंज के लिए आपका रेस्टोरेंट प्रमोट करेगा Are you willing to give free food? Yeah, sure. Sure. Okay, the guys kabam inside yo. What is the best in your restaurant? Our biryani is very good. So you can give us biryani, one chicken lollipop. Okay, sure. Anything you can give like paneer masala, yes, paneer masala. Okay, thank you. Film tip re guys munta ngal asol era nya tumo nawar pan bam ei gum tu asol era nya. Tang na munta kani dus kani tanganong nga try ngalari benera ban pan petrol free route try. Namta kani la ban yo shot taxi free route. अबे साले Ngano kam day scripted kam day e kalong bay real vet. Pila bani ka sap ngala pu sap keren ban pan bam ei ngisai pe ka bam kawan bakum do. Tidus kabam kalapoi uni di chicken lollipop tengine bu ang ni menta ulong kumno ang ini amak namo
Dia ali yang ini persangsa ikan yang biryani. Ini persang no mentah. Col. Wajib penslam shui kabam di penslam. Waring hajan saya waring hajan. Pet kene waring hajan saya ba kameraman hajan. Pet to pet. Oh. Wale kai dus. Awai, temo. Ngayon ba may igong niya mas malangit na. Usa pa pisam ni try spit na temo ay nga spit so may ke ma met. Si mong wipe puli klingter sa po kitchen ke. Ang wan sending kong hang niya taba kabam em dus spit kene ka pani. Pai se. Pai kan te ane ngan persang ma so pani long kum no. Awai. Kay iru nga bam su bang met su met hasuntur met scam. Am so langi ngan si pisane kumdone ngan bam ai ne le am no ki oh hoi ta le am no dos challenge nam ta jong pisang ale ngane nga haban le rani la jiru taro subscribe nga so siru le cameraman yo bam nga te pisang mit song bam ai bam lang cameraman la jau duot ba pli siang am cameraman never dies sim le ngan ai si kan tien ai sim angwat la what the fuck tumo me la si dai ne ngane ta le Ngoleran hat mo namar ki prior gini ki pun bahas ni halor ngila da bam em la terkong iman la pe ingin trai basat ba ora ska justru ngaki hungi kampara kan la ora la ora be aling ini amat sekane ngiyo kan complimentary ये कहाँ फंस गया भाई मैं oh damn ni ka kerteng mango mojito na trai da bam em da bam klen gini ini di dim so kasat do dikitu ki ba pila da bam klen ai te ma pira fi wan sine siapa dem senyong o kalian sawan persang saya sini ngam dia balik promotion hang ni ngawan beda kambon la dia kumki kuma pisiahi te piru pila wan persang sini wan support ya ka Swaad Dhaba mo nam ta jonga ba hot nga recommend ni pi ka dei batai hok kan ni kabam orang alamat top notch. How was the food, sir? The food is really good. I want to recommend people also to come in Swaad Dhaba. Thank you. Tingin sampai next restaurant kalong nang balong kan ni. Ta chalo pat ngas ka next restaurant. Di pro kan ni ka last restaurant so ni ka episode ka kerteng Savory Restaurant ka po na masong. Nga kung kana dong basa po na masong. Nga ong ba last episode na pungkura po dong la jong mo. Tingin ni pa iba kan ni ka silver play button haba kaddu last time ngin try ba kala mo prio free food nga. Kani ka restaurant ka nong fi nga bala jubam ka bam. Kalong ba bang tingin le pa po. Ngilapit ka menu nga kuaban order na kibam namar hang ni ka po Savory Restaurant ka famous bhaga Chinese kan khot be you try direct hato ula ne banai ka free bam nga te chalo ngine pe सर जी हम शिलोंग में एक यूट्यूबर है तो मेरा पास एक सिल्वर प्ले बटन है देखो तो हम एक चैलेंज वीडियो बना रहे हैं शिलोंग में हम हर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो हम फ्री फूड मांग रहे हैं एक्सचेंज के लिए हम आपका रेस्टोरेंट फ्री में प्रमोट करेगा तो आप होगा हाँ होगा क्या फूड चाहिए आपको आपका इधर में सबसे फेमस क्या चाइनीज फूड हाँ चाइनीज फूड Chicken with mushroom, chicken Szechuan fried rice or dry me or a Mexican Italian fried rice or egg special chow. Lale sile ini video kan ini restoran ke balas ngal along ke jing belian ban ra ini ke peliputan jangan kan not sili ke bam kala apen yo ngam tip shu ting si khot kom nom tu wantang yo bam cha kan ini ke kedai kapor bang ini amat uni chicken mushroom te kalong kom no hang ni hapo Savory Restaurant tengi leng ini amat oh ale kai dus kumne tele kala tele ban job ke mensim jong atang kum to te bhalo ngale nga ba batolot ha ini ki bam dan bapen bi bam ngala ne dan bapen bang ngala ka bam ngala wan sakit nap ru te uni Savory dengan hok ngala wan sakit nap te sa uni udi special show nga nong pipe u show ru jerngam dus pet se dus kat no jing jerngam uni u show समझ रहे हो आप समझ रहे हो Tela dah ngamai baru sos le ten finong kum do kan finong kum do ngapa jui re mana ru hang ne po Savory Restaurant udon kum ni usau bakata special chicken show jerngam taling ini mat menta uni te dos dei tang ba poi support do no la poi support do teru tangin khot be try namar ka bang bha te sir आइए ना आइए खाना कैसा हुआ आपका खाना तो लाइक हम यहाँ 50 या 100 बार आ चुका है आपका रेस्टोरेंट में तो आपको कैसा फील हो रहा है फर्स्ट टाइम आपका रेस्टोरेंट में हम आया और फ्री खाना खाया
अच्छा लग रहा है अभी टेंशन नहीं लेने का आप उन्हें Dapiwan hapo, dafide na po mau kasyang ni tenring ni ka juga kabana sa thay kathan. Dapiwan hapo na musang pilawan wan mat kabam po savory. Takno ko lang babang na manadu kido kija kisaw. Kilong ba tip tok sir ji. आप ऐसा खाना कैसा बना लेते हो इतना टेस्टी खाना? ये अपना वो हम अपना स्टाइल से बना रहा है अभी आप कितना साल हो गया आप कुकिंग किया? हम 15 ईयर जैसा हो गया एक्सपर्ट 15 years खासान सिनेम दोस्त इला शेटिंग शेट हम किनी की जाए तो आधे हॉकी बन बंग आप क्या कहने चाहते हो लास्ट में? अभी तो कुछ नहीं बोलना है उन्हें उड़े मैक्सिकन चिकन फ्राइड राइस देखला बनी बे sila day Mexican nganong fiu shaw ne ka jane bajangam lut dus don bak bau ni u ba on day ni ta na krai bangan pha set yu ni nganong ai fish ting ka nga khamyo ara ban le ka ne ka kam mo nganong fi yuna da ble ka to video ha ka ne ka video mta ka singi ka to ki restaurant ila one day small kum no ka no restaurant ba kham bes ha te baro restaurant hi bes comment ma phi ka no restaurant ka ba kham daka ka ba kham bang te so ma phi guys ka no biang ka video bangan le an khot biang yanoi subscribers ha ka video jonga ba ka ne ka silver play button jonga ka apni abam ka ne nga ko bando nam do ino hi basta patay pi sa challenge pagaripan ne basta comment ka no restaurant ka ba best basta kan ma subscribe bangal ade kung kini ki video pag ko ban pe biang kung kini ki video subscribe yun sa kando biang mat phi ha ko par ka video